Good evening, viewers. Times of Manipur TOMTV ki talking point ne talking point current affairs aduga thoiba thodo wa thog aduga political gi different issues nai na badugumba discussion show amane hari bangasigi talking point ekoi na puzarli hiram si Manipur da hojik lairiba koigi khunai asigi saktam yamna nungnang ningai oiba yamna mipai ningai oiba maikai kaya dagi issue watho kaya na question laga lairaba koigi likhat pangamdraba hogal pangamdraba dugumba maham tarba khunai amagum ngasi unarak liba sidaisda kadai phoba Manipur da laiba koigi Manipuri sing katanatana mapanda tariba maruina koigi Assam adagi Tripura Bangladesh na chingba the Myanmar na chingba duga India gi atopa topa dum cities laiba koigi Manipuri macha sing sina hairiba Imalai bak sida laiba phibam ori phibam sida kadai phoba kari tauraga anda koigi Imalai bak se amutang masi miyam koigi mamangda mangjil thaba dum lamda mam ohenba ya bagi habagi wakhalon hujik pongna altabana te haiba tare dugumba wakhalon da yumpham oragani pan MEETEI convention haidana suman lengkhat kiba convention ama ngasi di Manipur da lairiba issue kaya sida isda yauksilakna masda isda kari tawba yage haibagi mayona ma khongthang ama thanglapga mari lenana nainajaga da badu ngasi talking point ki discussion show ni hariba pan MEETEI convention asina Manipur da lairiba issue sing sigi matang da kari opinion lai kadai phobo kari support tawrakanda kari contribution tawrakanda malibak se mutang masak thopa leba ama hana lairamba dumba na miyam na kai kunaba leba kuding moni kai kunaba dumba status amada pukat pa yabage haibna jingbasi khangmin na bagi damota ninga si koina tanja laujai basi joining us tonight agasi talking point saru yabi basi pan MEETEI convention gi president gi thawgai pubi ba oja haigujam NABASHYAM ne oja taram oksari aduga koigi extreme right hai tari election briefs na Pan MEETEI convention bu nungsijaba well-wisher supporter as well as retired senior SP Tamo Sonamani soi taram oksai ahan wang se jana basham lakse ai sa habit pudi panjag di pan MEETEI convention habisi magi khoi tawjaningi ba man leizari ba khoi view haga mission haga khoi si aina bi habit telabdu di thamjak redu mapu ozadagi hariba pan MEETEI convention si karam kanda inception horokibano duga magi aim and objective duga magi vision mission na kaino habnu chingdu kitang haboida thambigani Kishore how giba Tam Karagi Mamangi, how give it Matam Yamanga, Ayanga Karigumba, Silat, Takil, the cow, the Kari Popi, Wakalda. A goida nostalgic with Potro. I would the Takil, Silat, the cow, Hivazi, a good meditation in Matam, son of never, winner, Ninkatam the son from never. But Nasi de Kadori. Nasi Silat, Nasi di Bangladesh and Pamore is Pakistan, Nasi Bangladesh and Pamore. Then Takil, Tripura, Bengali sing the majority in the lake. They call South Sangi, Bengali sing a pomogre. High Bamba pumping the Matamamada Manipuri sing the Yamna, meditation, especially meditation Yamna, Ningatam, Sanaram Pum never. Takil the Matamamada, till like in 60s, early 60s, Baba, meditation second community name, second community name. Matamdugi East Pakistan, the Lago Bengali sing na. Takil Lamtam, Mohina Katangi, Manipuri Nang Tameva, Manipuri was second language. Yamaru can home never. They called us the way. I do Nasi de Karibu to give. Mummy Shang Retna. Forget about these things. Do a saber. A quick see Manipuri and saber. Till 70s, for Quiggy, the Manipuri demography the way around 70% never. Nasi 40 plus something. Natra. See, I'm not don't put ever. Where is I couldn't see Manipur that say courage say for the last 2-3 decades. Kaido give narrative of Matoy, Yamna popular narrative Modica no ebo a queen Manipur see Ninkatam the Lajerum Badumba Madum Lepserum Adu Marger Gimatum the Gide Manipurgi ill could Manipur Asoiba Aranba, Masi watching the merger to get to Torapanena. No, have. Now the point is, merger was he. Manipur da MEETEI Tanati, MERS of the Nagas in Kongai, no Bangan among the communities, young you, showing you, among the communities, MEETEI Natana, a good new one, Masa Bangaloiro, is now Kunjazing oil, Nagazing oil, Kanagumam to me, Picture Mutter, Mangda table. Where is MEETEI Matumda never? Bangladesh or MEETEI Mangdarini, Takila, second population, Mangdarini, almost negligible in a sea. Take out the Nasi,
यामने negligible के later बुगुम बने बुको that means there is something very wrong okay something very wrong with the Meiteis का fundamentally wrong ने अब then यामने सोयम याओ ये बुको मुझे करीनो थीता बना तो ने आइना हाइजरी दी आई कोई दा अतोप community ना दी ngamaga आई कोई Meiteis ना why do we fail that means we go कहीं हम कोई असोई बमा something somewhere हम दी लान बम ले रही बा कोई दा मसी कोई की intellectuals के academicians सिंग नमोई ना थीरा का दी फंग research और दी फंग नहीं अतरा असीगी where we go wrong है बस मसी पेन मेटे convention ना पेन मेटे ना seriously लोग बने है ना 1997 19 अदवाई दी हो गए कोई इसा में activist हुई ना लाग बनी politics से सही कुन भी ले रहे का 1997 असिदगी कोई की मणिपुर यामना conscious होइबा आदि मणिपुरी करे हाइदो नो मणिपुर लेब डेमोग्राफी की मणिपुर इश्यूज इन मणिपुर इंटीग्रेट बंदा लाख बजानी 97 अदवाई दगिनी आदि हानसु लेकी अदुबो यामना चौब थ्रेड मदि ngasi ngsim लेबा एनएसएन आई गवर्नमेंट जागी नेगोशिएशन लाखबा सिगी नेगोशिएशन लाखिबि अहोबा 1997 की जुलाई 2 लास्ट वीक ता तौबा ट्रीटी दु नंबर एग्रीमेंट दु नंबर ना खुद कनु लाखिबा थ्रेड लाखिबा अदा मसी लाखिबा सिदगिदि कोइ ngasi मणिपुर द लेरिसि कोइ मरुओइना तंपाकी लमद लेरिबा तंपाकी इस्नाउ सिंगसि कोइदा threaten to species on the poke where I see a threatened species there a toba community nagasing the poke day conjunction the poke day back to my theatre poison which no when you want to poke day must see a subject no privacy as he never quina this is must crux of the problem is in it aduna when my take convention see a quina formed over day 2018 की 2018 की October 1st तो की बने मसी पेनमिटी कन्वेंशन मणिपुर खत की नते मणिपुर द लेबा मैतेजिंग असम द लेबा त्रिपुरा द लेबा इंडिया की सिटीज इन द मुंबई द लेबा दिल्ली द लेबा कोई मयाम पुलगा हजिकती आईटी चौखलबनिना कोई ऑन कनो द फिंगर टिप्स लेरमनि पृथ्वी जे का कोई मयाम पुंछलगा सी फॉर्म तौजीन फॉर्म तौगे बने अदुना पेनमिटी कन्वेंशन जी कोई मैतेजिंग होइबा issue the common issue how do we stand how do we take on the issues that we confront Meitei as a Meitei Bangladesh lai Meitei oro Tripura da lai bo oro or the Assam da lai bo oro anywhere Burma da lai Burma gi issues ni kitang tuan gre Burma gi Meitei ji kitang tuan gre by historical kanu ne ko se ona sigi khena ba mayam sin bar moidina sigi kanu mayam sin akoina tangai phadana सिगी प्लेटफॉर्म से सेम रगदी अखोइना मणिपुर की द नतना मपान द लेबा मैते सिंगी जो एनीवेयर एनी अमेरिका द लेगेरा यूरोप द लेगेरा अमद लेगेरा मैते सिंगो बि इशू जे पेन मैते कन्वेंशन सिना मसी प्लेटफॉर्म सिना अखोइ मसी द खना नैनरगा करमना कोइ टेकोन तौजिगी इशू सिंग कम करम पैकेट सिगी हाइना कोइ सेमजगी बने ओके overall कोइ 1st October 2018 द कोइ फॉर्म तौगी बदुगुंबा कन्वेंशन अमनि मेन ऑब्जेक्टिव ति ले से हाइजे दुनि कोइ सम हाइजर द कोइ मचोई तार लेब मिटी सिंसी एम्पावर तोबा स्ट्रेंथन तोबा दुगा कॉमन प्लेटफॉर्म अमा सेमा कांदा कॉमन गोल अमा गिदमता संक्शन निनाबगी वाखलोंदा फॉर्म तौकीबनि हाबने तामसो मान लाक्सनिंग इसी हजिक तामो खन सामजु थंबिरी दैट नबस्यामजु थंबिरी दैट मर्जर एग्रीमेंट ना अफेक्ट तो लेबसी मर्जर तौबदी लोइन म यावी एवरी कम्युनिटी वी नोटिस लो न लो यावी बंगातनी वेयर इज मेटे इज द मोस्ट अफेक्टेड ओइबा दुगा मोस्ट थ्रेटन ओइबा दुगा कम्युनिटी ने हाना थंबिरी दुमबु सिमक लेदना सुखगी पैनमेटे कम्युनिटी कोई कन्वेंशन गुम्बा अमा सिंगबल लुप अमा कोई मणिपुरी खतन तना मपान तार मेटे सिगी प्लेटफॉर्म सेमा काना सुगुम खोंजम संक्शन गी तंगाई फदबसी कदाई दगिनो अदुगा मसिगी अर्जेंसी हाइगा मसिगी नीड ऑफ द आवर सि करिनो हाबसि जुक्तंग थंबिनी किशोर मसी यामना तौदब यादरबा मसे अखोइगी इशू ने इन लौजे मरमदी अखोइगी प्रेसिडेंट नबसम साहबना डिटेल द हाइपेट मयाम द खंग बिग्रे अइन खंग बखैन सप्लीमेंट इस तौजगे मेटे हाइबसिगी आइडेंटिटी से मुथरकपा मदेगी मेटे सिंगसिगी अवाना तारक तंजा से कनाम तक कन्वीनिंगाई लेतबा इवन मफम मफम द लेब मफम पुनमुत से एग्जांपल मेघालय द लेब भोलागंज द लेरिबा मेटे कम्युनिटी जुमना फणयामने लेरी
मोइसे आदर लेना मोइसे अखोगी इलेक्ट्रल फोटो आइडेंटिटी कार्ड इलेक्ट्रल रोल द मिंग चलू हाइबी यादबा मेघालय सरकार ना मदी तमक्त मेघालय की स्टूडेंट यूनियन गा आई सामंग जाउजुदना अखोम याम चतना खोतना हाइजदना डिप्टी कमिश्नर गा होम कमिश्नर द मेघालय द हाइदना खोतना तौदगी मोइसे इलेक्ट्रल फोटो आइडेंटिटी कार्ड फंगे खन्ने जिंगु भोला गन से लेबे फना थापी पुंग तरुक तरी कुम थापी एक तो बांग्लादेश बॉर्डर मनाक्तने कनां खने बांग्लादेश रोमदिगी गा लामसु जाय नत्रगा खैगा सामनोदि चखेबिसु जाय हाइबर तरी चेनिदा अखोयगी इसागी लेपाकता इसागी इरमदमदा अखोयगी सक्तम से मांगझलकपा अतेगी स्टेट द त्रिपुरा द तखावन खंगनि त्रिपुरा द लेना तारिबा कमालपुर एरिया द तारिबा मदिगी बांग्लादेश बॉर्डर मयक तारिबा अगरतला तारिबा मिति सिंह से हाने सेकंड पोजीशन द सेकंड प्लेस लेरमनी अदु विष्णुप्रिया सिंह से मिसिंग सुम हेंगलकपनी ना मोनी एमएलए इवन स्पीकर कोबो मोने लोइला मोने ओइग्रे अदु त्रिपुरा द ले मिति सिंह से कयम वाना लेगे हैबद मसागी नोम के डेली वेजेस से तालग चारक से फंगतब तंजा बांग्लादेश तगी अर्स्टवाइल इस पाकिस्तान तगी बांग्लादेश ओले बांग्लादेश ओन बदी थुमजलपु मयाम सिंह त्रिपुरा से ऑलमोस्ट 70% से और पूर्व बंगो और ईस्ट बंगाल और कोई ईस्ट पाकिस्तान लेने और बांग्लादेश ओला लाख 70% होएगा त्रिपुरी लेरिबे इंडिजिनस इंडिपेंडेंट सिंह इंक्लूडिंग हजिक लेरिबा कोई मिस्टर देव बर्मन निंधो मसामक मोहगी से मिनोरिटी ओइदन लेदना 70% सिना बंगाली ngatan ओइगिबा मन लाक्चबनी मन होने जबनी मोहनी तौजिगिबनी मिति सिंह पिक्थब माइनस स्कूल पॉपुलेशन तारक पतंजा सिगा मोइस उपाय लेरतदना मिति कनामतना इंक्लूडिंग मणिपुर सरकार हंग पुसु जाय करिगन मणिपुर सरकार करि तबम तो के त्रिपुरा स्टेट हाइबद नो मणिपुर सरकार न तौगे याम ngami करि ngami सेन पीद्रबसु नुंगसिनबगे सरुक नुंगसिबिबगे सरुक कोंझनबिबगे सरुक वही मतम लुपा मखतंग कोइगी कार्ट म लौरगा त्रिपुरा मिति कम्युनिटी मैम मकोक चिठी स्लेंगा के मकोक और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मोहद चिठी तारगा मोई नोंफादसु उनरुबदा नोंफाद मोहि चाचको मथमिना खोमिना तौब खोप तंजाता करी नो खोनि मांगदुबसे लेगिने से एग्जांपल वर्ल्ड सिक ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान लंदन मा के 26 मेंशन मार्क बिल्डिंग लेदी वर्ल्ड सिक ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर से लंदन दले Man, whole world the little sick punamak. Any parts of the country, even African countries or Australian or New Zealand or Fiji Island or Malaysia or Canada or England, Europe, America, so and so, low in the London, they control the way. Karamani control to get higher to the Nungsina Bugi, Mating, emotionally integration. Hi, there. Asumai Tontori, okay, the Manipur Sarkarna, no more assumes it can be because later Bugum Tawi. Example, I'm thinking of Kishore, with your permission. A queen shit of Jerry was here. A quick shit of a question non-political platform, non-political entity, Kanam religion, Amata attack to Bunati, Moida Oquina, she pay particular Haji was in a chedi, Rasnati Karbarma, Koyote, Amanga, Kanam the Samnati, the Chumna Church of Metis, Wokamite and Shota and Lehoba, Amon Amocho Jain Lebus, for example, a Bangladesh, Shamak Lermi, a Iraq Hombla, a Silit the Lermi, a Bangla Dhaka, Dhanmandi the Lermi, Head Dhaka cities Manipuri para Haidana, MEETEI Mayam Tabagi Am Lady, Moy Mayam Sinawan Lehoba, Moy Mayam Sinakui Manipur Bokam Nungsijaba, Kotpa, MEETEI Bukam Nungsija, MEETEI Cassette Pubira Pro, Kari Ladium Pubira Pro, High Wang Quay the Hangi. As again, Moino Quibuluna Togi. But the Oquina Manipur Lepaxiga, Ishagi Sectum, Ishagi Loan, Ishagi Natse, Nashi, Angak put the confused state. Akui Gordhan Chasira, or a quick Sarame Chasira, or a quick Kistan Chasira, Adu Chasira, I was a Karmana Chakani Karmachal, Amana Monamaki Ganama Tanartava, Amana Hierarchy Hera Haibuahi, Aman Harigamana to just Harisha Haibuahi, my Mogi Masai Glamourgi, Masa Masagi, Mumming Tamaki, Bhapta Uneton Lege. For example, Nagaland in Matam Kraleri, Tajata. Nagaland Hajik as on today chip in store when if you Rio. Marks the Moya group, Moyu Jat Kun Marile,
loan amaga sumana banate aduna moina Nagamis haida Nagamis means karimta loan particular banate Assamese Bengali Hindi Nungdi loin English panjalaga moina thopangang ba amana dum khanghan laba moina understanding bo tore lore khudu mi khangde kutna khangde ta call that is called Nagamis ngasi umbrella amagi makhada Naga ho haiba group lai Naga ho sina haigiba अखोई नागा पॉलिटिकल ग्रुप सिंचन मन पॉलिटिक्स ओरिगा दोन हाइजेगी नागामिसी ओरिगा ngasi निफ्यूरियो हाइब पासना ममांग दे चीफ मिनिस्टर ओरिगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दी परमिशन लोरगा साइगांग द अखोई कचिनी एरिया द कोई नागा मयम तारिबा मोगी सेमी अखोई ऑटोनोमस फंगना तारिबा नागा मयम कोई नाग मयम तारी अखोई करी कोई जात अति सुमोई तारी मान थोइन चलगा मान बर्मा की म्यांमार परमिशन लोर गवर्नमेंट इंडिया की परमिशन लोर चलगा मान हाइरी नखोइने म्यांमार द लेबा नागा नखोइ मयम नखोइ दि चेली बे से अइगो दसु चेली अई इंडिया की स्टेट अमगे चीफ मिनिस्टर नि ख्वाइ मकोकनी नखोइ अवाना ताब खुदिमक्ता लाइक तमनि खंगदे मेडिकल फैसिलिटीज नि खंगदे नगी अमा अवाना ताबदे अइबु निंगजंग ओ अइ निफ्यूरियो अइ चीफ मिनिस्टर नि अखोइ आददि जामने अखोइ गी पूरा फ्रीडम लेब कंट्री अखोइ कंट्री नि अदुगी चीफ मिनिस्टर नि नोइ नागानी अखोइ नागानी अखोइ नोमदे ते नोमदे अखोइ नुसिनबो सरुकस अखोइ पुंजिनदब यादे नोइ करिम दंगोइ नोइ लाउको हाइदना मदुगु स्टेप फाउ लौदना चत्तना जंगल द मखोंग ने चत्तना इवन म्यांमार आर्मी न वो चत्पद वाखर मफम दुग ए नागान मय मुनरुदुर मेना हराउदन चत्तना नुसिनबो सरुगदु उतकेना does our chief minister does our minister does our bureaucrats does our khigi mayam lady papun think tank pun mukra tv de kharangang cha thakoi kharangang gossiping toba de paper de khare iba akoi mayam sab amuk tam khandagraba akoi Myanmar Bangladesh sorry Bangladesh lady Tripura de lady Assam okay different parts of mayam lady ai samang na in loop am se pujeni tanja domnen khambi dungai mayam se India ki state tara marim nga pur tanja bom na chal khuni yeng mu tanja da makoi na khoi ba kayam luge Manipur kam dorige Manipur lai le pak pu kramai dorige Manipur chief minister kamai toge akhoi somtung lakningi ne akhoi bongtung ko biro ne haiba Manipur chief minister Manipur government nong padu ko lapire de akhoi na do khram janing mani haiba nung si ju wahi se leyedu akhoi ni ignore akhoi na sideline तबुगुमना तवी मपाली मयाम सिंसिना कोइ बियाम नुसिजबा अदने इमोशनली इंटीग्रेशन मसिना कोइ फर्स्ट स्टेप नि अमन मनुसिनबा अमन नचानबा हाइबे थमचके ओके आई तमना रुसादा मुलाक सिदिंगसी साइगी तमना थंबिगी दमाइना लाइरिबा मणिपुर द लाइरिबा कम्युनिटी सिंग ग्रुप सिंग द क्वाइटली अफेक्ट तौरिसी मिते सिनि हाइना थंबिगी लाक्सिंग की जी करीननी हाइगदोरिबनो अबदि अतोप कम्युनिटी द यूनिटी वननेस की कनोसी वाखलोन से यामन लई तौदबो कोइ मिते दि मसी लई तबन मरम मोरगा कोइ मोस्ट थ्रेटन ओइबा मोस्ट अफेक्टेड ओइरबा दु कम्युनिटी नि ना हाइदोरिबा मरम से तंग कितंग हाइ किशोर कोइ गी हाइ बदाइनि इंग्लिश ता व्हाट मेक्स अ मैन इज हिज कैरेक्टर मी कैरेक्टर जने तामो जाइबि गेउजी अखोइ मेदि जिंजे वी आर वेरी टैलेंटेड people अखोइ हजिंग असि इंबियो के नि इंडिया की सिटी सिंग हाइगे नि मणिपुर मेदि सिंग ना अखोइ इन फील्ड ऑफ साइंस मेडिसिन्स आईटी अखोइ साइन तो बनि लेबनि इवन एंटरप्रेन्योर दसु मणिपुर को थोम ले देना को टैलेंट या वेरी टैलेंटेड ने अखोइ जे हजि किशोर ना हाबि दोना अखोइ जे ऑल फ्रैगमेंटेड ने वी आर फ्रैगमेंटेड लॉट आइडिया अखोइ जे अमगा तामो जाने हाबिगिबा अखोइगी मवालोंना देदो मिथाना देदो आइगिना हजि पॉइंट जे अजै किशोरना आइबिने आइजन के देंदे असुक यामना टैलेंटेड ओइरबो का पुवारी की जुसै लिसिंग अनि अहोम की पुवारी की एक्सपीरियंस सु लेरबो असिगुम्बा टैलेंट सु वाटबा पुवारी सै लिसिंग अनि अहोम की एक्सपीरियंस सु लेरबा हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस मदुगी विजडम जिंगदुना कोइ ngasi करी दंदे कोनो मायाम मिरक दिन मंगमोइदो हाइने नॉर्थ ईस्ट वादे इंडिया की ख्वाइदी चौकले ना हागेरा लाइक ख्वाइ हेना हागेरा तमिल हागेरा तेलुगु हागेरा मलयाली हागेरा बंगाली हागेरा कई दो खुन मोइदे तादुनो दिस इज द पॉइंट दिस इज द पॉइंट दे आई लाक्सै हेबको मदु कइनोबो आई खोइदा ngasi मी फॉर्मेटिव स्टेज हाइबम लेको
ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯤꯁ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯉꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯑꯩ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛ ꯇꯧꯔꯤꯒꯦ ꯑꯩ ꯀꯩꯔꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯏꯐꯦꯛꯇ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯏꯐꯦꯛ ꯇꯧꯒꯦ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯅꯦꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯣꯔꯃꯦꯇꯤቭ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤ ꯑꯦज ꯑꯦ ꯍꯣꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯂꯦꯟꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯦज ꯑꯦ ꯍꯣꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯣꯔꯃꯦꯇꯤቭꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯀꯔꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣ ꯑꯥꯔꯂꯤꯌꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯗ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗꯤ एजुकेशन है किशोर कंगे एजुकेशन है मॉडर्न एजुकेशन नते डेमोक्रेसी की लिबरलिज्म की वैल्यू लेब नते मतलब अखोद पीबसी रिलीजियस फिलोसफी गातनी रिलीजियस टीचिंग थॉट गातनी अखोद चाही चनी चहुम सिदा अखोद पिरकपा अखोद फिलोसफी अखोद पिरकपा तंबिरकपा रिलीजियस टीचिंग जी करिनो अखोद अनट्रूथफुलनेस ने क्वाइ जातिबा करिनो हाइबदा you are small he is big हाइबने नंग पी मा चौबने खुरमु खुया खाद खुरम चंगजौ सिनत्रो नानागी ना ओजेगे अखोइना पींगिना नानागी ना ओजेना खुबा खुरगे से सलेबको that means अखोइना तंबिबसी करिनोबु अखोइजी we are not equal to them अखोइजी we are smaller we are below them अखोइजी accept the whole level हाजी last 200 300 years अखोइ स्वाय लाखरेबा a modern period लामु तमदा से 18 19th century दिगिदी 18 20th century भावबा till the last monarchy is भावबा अखोइ ngasi पिरमिबा अखोइगी अखोइ teaching social अखोइना सी मतांग ने हाइजेनिंग बमना we are not against Meitei is not against any religion अखोइदी religion दा करिगुंबा मत्ता अखोइदा bias लेते but the fact is अखोइ discuss अखोइना issue मा वाफथोक मा मनि Meitei is where we go wrong and खनर बतम दे अखोइ without any historical baggage अखोइ discuss तो हम थोक त्रो अदुगी discuss तो हम तम दे कोइ करी फंगे है वो अखोइ द पीरिबा मतम दे अखोइ formative stage पीरिबा अखोइ teaching दो मदुन मरम ओइ अखोइ self respect से किशोर जी you are small किशोर नंग मखाने को अतै दि मथक लइ कोइ न तम ग्रदि किशोर वखन subservient mindset म लाओद्राबा subservient mindset every Meitei खुदि मत लेबा that is why अखोइ Meitei leadership से लेते हो Meitei leadership लेते अपनी ये उनको नेपोलियन ना आइना यामना पामजबा कनोना Alexander Hamilton ले I am afraid of an army of I am not afraid of an army of lions led by a sheep I mean but I am afraid of an army of sheep led by a lion predator आई कई न matter तो नसागी despite all our talents का अखोई लेजर talents हाई सिंग बचे मसी पुन मग लेने ना अखोई ना why do we lag behind अखोई ना threatening spaces हम feel तोड़ी के ना अखोई leadership लेते हैं अब अदुना अखोई leadership लेते हैं ना अदुनी अखोई किशोर अखोई ना नसी करी सुनत बता small matter like करी Meitei का ना को what is this nonsense अरे Meitei को गिरा Meitei को कौन ही मको बा मसी जो एक issue है ना यंगो अइना फागी अइना जे अइना स्वाई अइना अइ जानु पाजी याम नुसिना अबुंगो अइना कोवे अइगी नुपिना इमा मामादी इबुंगो कोवे काना लांगे what is wrong bloody hell वा माइजगे अइगी मिंग हाबजे इन थोन नते बा Meitei जे Meitei थोन नते बा को Meitei जे Meitei हागे Meitei अखोइ थोन नते बा को आइना खंगबदा अखोइगी नोट की अखोइगी कनो सिंसे अखोइ पोमेई गुंबा माउगुंबा Meitei जे मटुमाइ कौबने मिक्रमाइ हाय मटुमाइ कौबने अदि तांकुल जिंदा माइ थाय बन कन कौबने समंग तो मखोइना कौबने अखोइ जो दुगाइ अंगामी जे ngasiदी नागालैंड की ग्रुप सी Meitei थोन ममिंग निदना अखोइना गामै हाबदु सायम हायब थोक्तना अंगामी हाइगिबने अखोइ बिबिरि नेबा नत्रो अदो ngasi अंगामी जे लाली चुमियन मु येना दिबको अखोइ दुगाइ Meitei has what is no आई मिंजे आई कुजन नबश्याम है आई केजु इजीजु है बोना सेम कनाउने और की रे साउदे बा कजु काइदे नत्रा अन स्मॉल मैटर्स दा कोई ना लिजि कई मखोइ माइंड जे कोई वी कांट टेक डिसीजन लोबंगम दो मीन यू कांट बी अ लीडर लीडरशिप इज करिनो यंग एमयू को लीडरशिप है जे नंग लंबी दु उगदोने लंबी न उगदोने लंबी दु चजु चकदोने बा अदु मिमोनसु yes this is the way हाइबं होदे बा that is leadership नत्रो अदु मथक्ता leadership है मागी unquestionable integrity लेगे दोने honestly ngasai tamuna हागी बा आई हाजगे कोई cynical लोइबा कनो तौना दबा Meitei character से आई हाजगे बा याम तेन मतम से यामना हाइनिंग बा दो यादरो को Meitei character से कइनो बो अखुसी याम थमोइदे याम नुवाइदबको मरमदी
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯖꯕꯗꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯁꯤꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯁꯤꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯣ ꯇꯧꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯏꯪꯂꯤꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯇꯦꯟꯁꯟ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯆ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯤꯇꯦꯟꯁꯟ ꯑꯟꯇ꯭ꯔꯨꯊꯐꯨꯜꯅꯦꯁꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯌꯥꯅ ꯌꯥꯅ ꯆꯠꯂꯨ ꯌꯥꯅ ꯆꯠꯂꯨꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ compromise your principle 하면 나트라. 능 principle compromise 또 봐. 능 그 구동작을 하고 하면다. 아시게 character 시디 미니파 뭐 이게 미뭐 이 누파 누피인데 미뭐 이 character 나티 해봐. 시디 subservient mindset 레이바 거 미리만 봐. 미 character 나타 보고만 해합니다. 아시 character 시네 나 두네 인가사. 에코이다 कोई formative stage दा एकोइदा untruthfulness तंबी खरेब अखोइबो आई लेरिबनि इंगो मैते गिददी अखोइगी मैते गी कनो दे कोई फ्रेंच की 18th century फ्रेंच रिवॉल्यूशन द पीगिबा मेसेज नि लिबर्टी फ्रेटर्निटी करी लिबर्टी फ्रेटर्निटी अमा व्हाट इज इट लिबर्टी फ्रेटर्निटी देन करी डेमोक्रेसी की वैल्यूज सिंजे मसिगी जी अखोइ मैते गिदे हाना salai tere raisi ke shunati jam jamba ibudo pa khang ber macha mapan poe macha mapan jine salai tere si oi bani amaga ama kana ji hen ama niyam amna wang le te ba kishor isa tara le buda isa tara mo samana ne on se equal footing ni moi masai me ne difference le ji ga dong ne ba but akhoi da tambi khib da di hey you are small nang pana kan honar ga su nang number 1 we nang number 2 3 oi ga dong ne akhoi da sat khre ba see for last 2 3 centuries ne aduna machine maram oina akhoi maitei gi psyche ji kind subservient way to crave aduna maitei are very intelligent clever lackeys akhoi ji yamna asingble lackeys ne ba ko but not masters asini this is the man crux adu masi pen maitei na koina study torga adu ri kari karam torga akhoi maitei ngasi thengnari ba akhoi gi issue sing ase without leader matam magi let 100 flowers bloom gai ba leira kam sei sa mai do hoje ko me sab san tori bane leadership be teuna sigi wafam ji akoina kaidong ge su mai te na chawkhat ke ha ga di si wafam ji akoina we have to overcome this natra overcome to wum si to we are asina yam phasa point of pocket period tam sam si lak se ge mu hauzik tamna musam na su yam phasa ba akoi gi lady mai te gi character plus magi self respect हाइबसिंग मिसी कितंग मांगथर पगी और काइथर कपन मरम ओइरगा सिगुम्बा इनइक्वालिटीज अदुगा तमन मसान थबी के होगी अनट्रुथफुलनेस कुंबगी वाखबमा पनबी के बिसदा कितंग कोइना 17 18th century के द्वारा इंगे तम कितंग थबी की हाइ तारे अदन मसीगी काइथर इबसी कोगी मतमदुदा आइनो जी 18th century the panjari basida maswai sida koi gi religious and then social culture gi oiba dugumba contamination haigadra ama thoki haina koina hoi obudi natre ta koi khangobudi nate du lighting nadi madu pi gi haitare asina koi gi kaini pura polluted ohen ki bagi maram ama leibra macha ama leibra hajik tang nei nabi yam chum majane isha gi dharma chacharamba isha gi mayik chacharamba isha gi lon chacharamba मसी कोई धर्म से बहुत कोई पुरा नमफूद कोई उन्दोन बिगरे उन्दोन बिगदे की इशागी कोई की मरु खबर लाइक मैं बाबू को पुया में था वहाँ के तो न पुमांग मन पुंगतुम तो न कोई से कदों न चली नो कदों न चला लमीनो करमाइन तो नो और मीनो हाई बसे कोई को न पोपने कोई तो रूपा कोई खम दिले तो मांग बशरु कसे कोई न तो इना कोई तारे है बा मसी खन्नी जिबियो कनाउम न हाइरी aiga haibe se karino haibe kanaun haire adu kauda aiga haibe se ai adum gi thau punam loi tawjege ai bu hukum tabiu sir haibe se sir sir se sir I remain haibe to matam bunu ta ai lejeri haidana adu man tawi akoi da classification se dharma se olak patan jadagi akoi gi classification hindu dharma de hek chang patan jadagi akoi classification se tamam hai अदुना ब्राह्मण नि मान हाई कास्ट नि हा नि धोमचा नि मान अपर कास्ट नि नकोनि क्षत्रिय नि नकोइन अदुनि नकोनि खु लाइमिंग लोब तंजा द नोइगी बमोंदि मखुंग पान चुप द मी का हैना मसे कोइ खंगौरि अदु एंगुद दीक्षा पिरक बमोन दो एगा कुक्षनी को लखीपुर की कसार की मगिया दे मति तो गुनु हाइदना because he was an educated man he was a teacher perhaps he realized no that is too much haidana अगर क्लासिफिकेशन से मतंग मसंग थों लापदगी ngasi manipur da leiriba akoi da tori punamak se mapan da lebi universal lebi mitei mem punamak se ge masing impact se apaba saruk ti impact se kya yogde phattaba saruk se yam na thuna yoyi
aduna hajib mok se tori se ai na higher caste nang upper caste ai nang du pham yate ai ni chak thong nang cha du nang na thong de I cha ba yate khot na hai ba chim such a silly yam me to phi de thabak me ma say example amukum let me come back to naga moina tori basiga na say leadership hai ba qualities se jat kun mari leibata naga ho se na wa ma hai ki ba makoi leader amana wa ma hai ki ba everybody pin drop silent. Nobody raised any questions. Ay ma angami lon nangangi, ma English nangangi, ay lon nangangi de karigun. I was nobody raised. Oh, he is a Naga. What is said is for me, for us, for everybody. Kishon hagi was oh he is a Naga. Was our community ni man wam hagi was it is incorrect. I should avoid it without raising any further question. That leadership, that trust. There is a deficit of trust. Kishore MA, what I am less. He is an MLA. Oh, Matu Toru Changi Bane. Board to lay the Pishan Libi Yauri, Ganja Karbar, we Yauri, you could drag Karbar Toru, Pisha Talagus, so boat Lepus, Bari the Yauri. As one at Overcopus, of course, Amarum, the money minded Pisha Tanbi Wakanda, position Tanbi Wakandam, the Chatkiri, Ishagi Jata, the Horiba Sari, the Horiba, shorter than Lehurs of the Karamachin Hatkani, a quasi Tori Punamukse, Loina, Assam, the Loina Masigi. Hawa nungsi da che yam thuna thungi Tripura da thungi even Bangladesh da thungi Bangladesh da miti make tamba haugre en Sri Hotto da Sylhet habis mamang da Sri Hotto kawi madu moi da miti make tamba kugre Assam na miti make se tamdri kani guna habi moi hingna hona bada okoi Bengali lon se tamdr badi Bengali da hana miti lon tamambado oja ler ma se da satra lerek trapa satra lerek da loin ateti subject da loin da transfer tawgre aduna miti make the forget it miti lon bok tamgide aduna Assamese loan tam jalakpa, Assamese dress se chalakpa, Bengali gi dress se chalakpa, Bengali gi bindi nam chalakpa, makan ke tobu ja se mo hinga bun khang de, mat pamjuru bun khang de leadership like taba, akoi gi si to wi ati si to gut me hai wahi se kana gum tang tapi copy, tabsu akoi ne low daba. Yera man kari khange ai ne khoi de heng mane masi meaning ang to akoi ta da low to shama ma khoi ji kari hani competition leiba amana man kai to dominant am leiba asidi to phatti hoi zik laiba khoi gi Manipur leiba phibam si khoi gi ai khoi sai panji gi ba tamo saman su tambi gi ba khoi gi 18th century do ai da thoki ba du gumba khoi kai ni kaure du du puari tangkap tuna khoi da kitang adu gi effect oina impact oina le hobra hai du gi foi thopa ya du nei na bi se du ga kadai pho madu nai khoi gi social culture da khoi gi character da khoi gi self respect da khoi even leadership quality both the kalai both the social like have is plus maruina inequality is in porakra madugi amana ma pegi launa da amana ma taning da wi kanu si lakra have is yanda hangya wa mo ya the tan so brave the lose ke lot of interesting question be gi wakanda hai tare pop up tawri hu ji na break matung da hari questions sing si next brave panelist ani dang se ke brave tan nominally Manipur ihan hanbo oina lamjingba jewelry na market ta phangba sana mayam sigi quality check tawbagi khudong chaba pijari adom gi leijariba sana da yauriba alloy amadi elements kaya gi chang marik chumna accurate quality amadi quantity ga loina na khanghanba ngamlagani lamjingba jewelry na pijariba khudong chaba asi lobi hau adom gi sana adu sengi na traga sengde haibagi chingnaba du kokhanbiyo akupa marol gi damak lamjingba jewelry da lengsinbirau Lamjingba Jewelry, good quality is our priority. Ningol Singi Akanabakumhai Ningol Jakobana Lakpada, Damabati Emporium na
लाक्लिबो अक्टोबर 19 फाउबा चादा 19 डिस्काउंट पिजरे अककनबा मतम खक्तगी ओइना पिजबा डिस्काउंट ने ngasimak lengsin birau Damavati Emporium Gari Makha Lekai near Pakang Fort. Contact number 7085-186-485 natraga 7005-946-6596. Welcome back at the MEETEI Times of Manipur TOMTV ki talking point ni ekoi na talking point ngasi khana jarmi bisi pan MEETEI convention haiba koi gi convention asigi magi aim and objective adu kadai phoba convention asigi aim and objective si koi na thungba ngamgadage masi phangba ngamgadage kai toba changi haiba na chingbu naina jarmani koi gi panelist oina saru yabri bisi pan MEETEI convention gi president Ojai Krizam NABASHYAM aduga member ma well wisher ma haiba tare duga retired senior SP tamo SONAMANI ni haijata ai tamana basando mulak sagi khoi nasagi historical blunder amana khoi gi keno si society si totally change ma taugi bagi khoi wari ma su haiba panari hai tare khai sin naina basteda aduna maram oraga khoi gi character khoi gi self respect khoi gi value khoi gi principles sing si loina khongoi na ki ba khoi tungoi na bagi wakhalam khoi ngasi maksu dum hainari hai tare hana khangnaram draga su hujiki shuro na masu realize to bahore hai tare masi khoi revival gi adum gi khongjang ga lai basi but masi koi lost oil sing principle or nathai garba koi values in characters in or self respect si amu hanjalan ba haibasi kadai bobo masi challenging oiba duga kadai bobo masi oithopa yai haina khala kan the pan MEETEI convention la kholai na se thambi question de base why am dai jage give a child love ka angam nung si yo angam nung si batam ne haiba gum mani da akoi da koi formative stage da to gi tunai koi self respect mang ki ne basi ki haijeri to kai bi rit ko ai di akoi da nang ji masa ne ta mi ai self respect mang e da ko ai di singbadi ai ba adu subservient mind ne ba masi kari karam na ko regain to ga da ki how do we gain akoi na kamang na koi lost dignity koi pride ai MEETEI mani haiba da koi akoi kana mo de ta di haiba da koi adugi songthok jab ne kamai regain to ga gi haibna si madan keno khara ying se ko every religion prithvi de lebe every Christian no gera Buddhism mo gera odagi Islam mo gera religion khuni man ka kari tambi ge we are equal in tamani we are the sons of God tambi bane except this akoi da chanari ba akoi gi Hindu gi yamna untruthful loiba nang machani ma achobuni ne haina akoi da tambi ba stratify to gi bane masina akoi ma gi mayam ji amuga regain to gi hairagadi haina aini si hom ji da akoi khana bu ne bu ge haibi se masi gi matang da yam di kanu to ba akoi gi yamna di akoi na kan ma yamna kanu oiba phagi man pot khali aini masi he haije ngasi akoi da MEETEI akoi da subservient mindset leitana audagi akoi leader oiba ngamdaba leadership mind leitaba se masi akoi da kanogi akoi acho masa tambiram masi ko ki haibdi mantram tang le mantram tang le kari mantram nu buna si dhoti kurta thado the day dhoti kurta je thado ngam da MEETEI se MEETEI oi ga ne mi oi ga ne kari gi no why as you question answer ji to kumja why akoi dhoti kurta haiba akoi na si MEETEI ron da phaijom pumyat khai si dhoti kurta asne it symbolizes machine kari symbol to ge bo asing ba amang ba anim ba wang ba se machine purga chale dhoti kurta asne yemi ko akoi MEETEI amana hel popadagi na siba ba for last akoi na khang pada mirol kya ai khang pada dhoti kurta kshetra gadi akoi MEETEI oi bi yate haibadi dhoti kurta kshetra gadi nang lo kanu popi sosi je dhoti kurta kshetra bi yaro ko luhong ber ju dhoti kurta kshetra bi yaro anything dhoti kurta kshetra hadi masina kari yoma ga pu gi haibu bu karna gi popada mapana piramba kari karna gi kari damo kari ba kari karna masada sillam yaro do berje sang do ba adu gumane masi gi dhoti kurta sina set ki matam da ai khoi se bhagwan gi manai ni khoi se ana ai khoi bhagwan manai khoi di asigi dhoti kurta silagadi ishwar na khoi bus
हाइदि अखोइगी थिंकिंग सिदा मसिगी बर्न को अखोइना ले बर्न सिगी तौद बिथौ खुदिमक से मसी क्षेत्रगदी से आर्मी ड्रेस क्षेत्रगदी मा खुदै सेलगा नत्रगा चुमिल जिन सेलगा तोबदी यादे सुमाय तो मसी धोती कुर्ता क्षेत्रगदी अखोइ थबक असेंगबा थबक अचुंबा अफब मंगोल थबक अमदा तोबी यादे वाखल खलन बदुना मरमोइदा अखोइदा असि सेपजिगी अमु पुकु अमदि लेरिदना को पुकोकदी अखोइ गुरु जोन से अना गुरु जोन से अखोइना नोलगा अखोइना माउंडी की बोर्जी निजरगा अखोइ सटकदौनी हाबिजे अखोइ थिंकिंग से चटनगरेबा फॉर लास्ट मेनी मिरोन्स अदुना मरमोइना इवन ngasi dhoti kurta je maitai maratagi sanamai ni haina claim to kaya mana maitai dhoti kurta je mayang ni de khui ni haigalabni ne ko kyam sathi rage ko aduna sigi dhoti kurta habisina अखोई माइंड पूरा फाजन अखोई चनबी अखोई माइंडसेट धोती कुर्ता पूरा चप्रंग तोए अदुना आइना फगुदम हे हाइजबने धोती कुर्ता जे तो देदुला तो मितने नोय मी होयनि नोय चखतबो फंगनि अदि पोइना म हाइजोगे मसि यातिनिना अतो अफमना ngसाइगी तामोल हाइबिरि अतोपा असम लेबा त्रिपुरा ले मैते सिंगना करिगिदमुक्त मनबु गवर्नमेंट अखोई यंगबिदे हैने मसि याम तुइना ताब ममदि आई डिपेंड मैते कन्वेंशन गी आइन प्रेसिडेंट ओजोरना आइगोन मेंबर सिंग असम गी कनोजिंगना अखोई मेंबर सिंगना त्रिपुरा याम हाय मसि इंगोन दको ओदैना लुक येंगोय मणिपुर गवर्नमेंट हैबसे मैते गवर्नमेंट नते बा सिदि अखोई डिफरेंट मणिपुर जी यामना मल्टी एथनिक ने मयाम गवर्नमेंट हैबा अखोई मैते येंग यापने खोंजा आइसु येंग तो नागा आइसु येंग तो पाल लोय येंग तो ने अखोई सिने मैते गवर्नमेंट खनगनो तौबदबो आइन हाइबम नै करिगे नेपाली सिंगना नेपाली लागा मणिपुर खुंदाबदा असम द खुंदाबदा मु नेपाल गवर्नमेंट अखोई सपोर्ट तो बिदि हाइब लेब्रो लेते हबा मा मान गमन बखोना जबने हबा करिगुंबा नेपाली एमदा इनजस्टिस सौदारी गवर्नमेंट हाइरकनि ने गवर्नमेंट को अखोई मणिपुर गिसु मैते सिंगजी ngasi एनी मणिपुर द अखोई मपान ले मैते सिंगजी ai sai je leadership quality do leadership haibagi character se yaudabaduna akhoi se always dependent ne bo kanano no da kanado de khoi fan depend on sat kane ba akhoi independently hingmangam mo habni da sum depend me on da depend to me na aina depend to ba sida aina depend to jeri mi dun ai bu lana ku biraga ai sum lana sakhi doine ba aduna maram moidana ai khoi na independent decision di lobungam number ba ai khoi na mi confront to ba se kudam moina याम लुबे सिचुएशन दा आइने बे एक्टर दी प्लेयर आइने बको आइने डिसीजन दु लौदना आइने आई गुरु दुम होंगी दरा हाइबने विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड डिसीजन लो पे यो दोरिने अदुना सेगी लीडरशिप क्वालिटी से लैगिदबदगी मदुगी लीडरशिप क्वालिटी को की कनो दगी अगो लेकी जोरी लीडरशिप क्वालिटी लेरोइदना को वो एपिक बने तंबी खमिना अदुना मदुना मरम ओइदना अखोइ मैते सिंगसि कमाइ दोगेबु डिसीजन दि लोबंगम दबनिना एनी लैलुलेरु खुदिमुता खु याम लाइन करि हाइदोनो नापी दे खोंजाय नापी नम नै याम कनबा याम रेजिलिएंट ओइबा अदो अखोइ रेजिलिएंट ओइरमबा करिगिनो अखोइना आ मैते करिगी असम द मैते मोटर करिगी तखेल मैते मोटर अखोइ मतंगी याम नुवाइना सानजरमबा अखोइ सानबुंगनेबा सिलत आइसि श्रीहत जि सिलत आइसि अखोइ मैते सानबुंग ओइरमनि तखेल अखोइ सानबुंग ओइरमनि कसार जे अखोइ सानबुंगनि अखोइना रूल बौ तोरमि बने वासी अखोइना मोलिसे कइनो बखो लीडरशिप से लेते वइने अदना असि क्वालिटी मूड खिबनिना कमाइ तो रिगेन तो गोदगी हाइबो आई इसा से ओ आई मिंगोनी तादेना आई मिंगोनी तादेबा कोई सलाइतर की मचान सलाई मचाने करी कोई मिंगोनी ताने चम्माने तो म चाव चम्माने शर्मो वगैरह आर के वगैरह अमो वगैरह मयांग वगैरह धोबी वगैरह चम्माने ने कोई करी कोई मिंगोनी डिपेंड तोरनी इसान मदु थिंकिंग तो थंग तो बनेबा मजी थिंकिंग से आई सोसाइटी की चनबी लास्ट सेंचुरीज द इनर पदुना दि अखोइ द मदुदि पुरा निगेट तो रे तो बी रे मानदे कुल्लु खुरमो बसे अदुन मरम ओइदना अखोइ द ngasi लीडरशिप तो लेहौदबनिना अखोइना मिङोन डिपेंड तो बि अकीबदुने अखोइ द लेजे अकीबदुना मोन अखोइना इंडिपेंडेंट थिंगनबो ngमदबदुने अना हाजि इंडिपेंडेंट थिंगनबो ngमदे अखोइ रेजिलिएंट ओइबा ग्रुप तो ओइदुनेबा नेपालीना करी माइ पाकदुइनो करी थिंगन ngमिनो अखोइ खोंजा इसिनावने करी थिंगन ngमिनो नागाना करीनो वाइ नॉट मैते ngमद्रि करीनो आई मथंगी वाहंग से मैं ओपन होने दुम हंग जगह है तारे निमोन दुम आहा मदई तम सम ने बिजे के दोगा सप्लीमेंट दुम तम साम से थमिर प यागने होय आई मसिमक पैन हाइबस दैदा आइना पुथोक जगे दोरी बसे क मानगब्रा मानदब्रा हाइदु मदि होय सेगो पीपल अंगी तंजा पिजे है तारे अखोइन होजिक लेरिसि को एक्जिस्टेंस हाइगत्रा पुन्ना फुरुप सिंगसि पुन लेमिनबगी वाखल मा होजे याम कन्ना चंगसिल इबस मरमदि कनो द कोइ मणिपुर सिदी फुर क्या खुदा बनिना असमाना कोइ यामना कोइ ममिंग मते यंग पैन मिते इन हायरा कान यामना सेल्फ सेंट्रिक ओइबा
मान बदौना अखोई चट खेब याबसी मसी tung koi ni ka na mase koi gi kai ni friction high ga ran na ai gi boundaries is the no if you are not mate koi gi si gi gang boundaries is sang ba ya ro ha ba gi dugum ba kari gum ba khudong cha da ba la khadra ha ba si kai phau bi mase is the mutum ke khoi da leiti hai koi na mate he masa masa gi identity ama ni ngak ta ba ya da ba ase maru oi ba Sing a second Nepali example again and again piri. Say example Malayali the lady. Malayali the Christian Changba Kerala the Christian Changba sings Malayali ni Muslim obi sings Malayali ni Hindu obi sings Malayali ni. Malayali sings mo is a dharma tongan tongan later basho onam tobutan jata Christian sulai Musliman sulai eat kadalai akoi eat bakri eat tasulai mo memlo ni changi adigi Hindu sudum akoi gi akoi san chaba yawi mo yawi udigi akoi gi Christian gi desu loin akoi Hindu me amse ching Musliman se asuman coexistence adom ki shona topic rido mo do coexistence akoi loin akoi pami tobutabu akoi se kadon na chatlaga akoi ki identity se mase akoi ne khatang akoi na akoi hengatna thambirmaga akoi legacy laudoriba tungda akoi ichaisu singse akoi ichaisu singse akoi ki complete akoi bausu thoroughly akoi se confused thing asi leriba se akoi se Hindu hairi haji Hindu haiba se Hindu thangi sem Hindu sunatti akoi ne chatli se Bengali dharma ni Nadia Kandi Nabadiptiki Chaitanya Mahaprabhu ki ma ki Shishyani laiba agoi Shantidas Gosai se ma se Bengali ni ma ne dhuti kurta lo ne seliba se lo ne Bengali gi akoi mo chanabi ne akoi ni ngasibo copy tori se matamam da Dhaka da laik tamamba Calcutta da laik tamamba ahalman punamuk se Bengali lon ka heidan ka ladi mayam pun pung mangai ka jaidan khotna ma ko okna khotpa to laik tamudugi wa de alone natte max Bengali lon heidan khotna lai akoi se hypnotize tawdana koi se pura koi kari haini akoi manung da leijaba akoi mari mata bo se pura masigi angakpa brahma ma akoi ge angakpa ama thambiram badige ngasi akoi thoro confuse wi watane adubo yambi Bengali dharma natte have se ai yaroi Bengali mayek phok chala bangamba aduna powerful oiba ngasi Bengali ni ngasi akoi gi Vaishnav sing akoi chandon thili ba kholi ba se akoi moi copy ni akoi tori ba se it is not a Hindu right adi Hindu nati Hindu gi masamu eramba jai adu Vaishnav dharma ni aba moi ni ngangbo moi ni tobo puna mong se lo ni tobo ngaktani adu akoi coexistence akoi lo pami legani khotkani even pan akoi gi MEETEI convention akoi leiba se we are nothing against any particular no interference to any other religions akoi citizen ama oina amon ama akpun hingmina ba khotpa tobudi MEETEI hai bise shirak pata akoi se sum akoi huidering stage la abanina akoi gi identity ma akoi platform amadi akoi thamda bisunga ya dei hai bise gi makok pena akoi na sam sapna haudu pigani si point tamon se takpi ko number 1 pan MEETEI convention kari da mukta ino si habi bdo si kadda kano si doubt se kitang clear to zage number 1 akoi na pan MEETEI habi Manipur gi nati prithvi any jaga lai MEETEI singi platform ma se inward looking ni se Manipur da si integrity wo hum lai kom jai jing naga jing awe ne ningon ma sa pangan jing lai akoi kana gumba mu against lepna te the only thing is ha jag bdo akoi the inward looking ne pan MEETEI convention is inward looking more to do with socio cultural I mean political yes politics yaw da bdi yaroi ani subada akoi gi kana gumba kharana akoi ju haire ba ko pen hairaga di pen MEETEI hairaga di MEETEI gakta ki ha aduni Manipur gi sa ado masidi aikoi na tawri di MEETEI gakta gi di Manipur gi natte ba ado MEETEI gakta gi na mayam oi ba aduga MEETEI gakta gi hairaga akoi na atupa amaga akoi na confront tong sim natte ba akoi MEETEI gi ba o work tawra bra masai gi khomsai gi they have leadership naga gi leadership MEETEI gi leadership leite da fragmented ba ase gi leadership masi leibe ana ba akoi karmai to na akoi self respect bang regain to bi ana ba inward looking ba akoi gi movement ne ba in fact akoi na sigi platform je akoi na movement amagi platform ne lo je ko ani suba last point to have some akoi religion gi matang da tamon takpi religion je akoi we don't have anything against any religion akoi the fact to
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯅꯩꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯕ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯇꯣꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯊꯛ ꯃꯈꯥ ꯅꯥꯏꯕ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯤꯗꯨ ꯆꯥꯎꯔꯒ ꯑꯗꯨ ꯄꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯪꯒꯥꯜꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯙꯔꯃ ꯂꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯏꯖꯔꯦꯜꯗꯒꯤ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯖꯨꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯋꯥꯔꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯝꯇꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯦꯄꯥꯜꯗ ꯄꯣꯛꯄ ꯕꯨද්ධꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯄꯥꯟꯒꯤ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯙꯔꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯝꯕꯤꯕꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯨꯊꯐꯨꯜꯅꯦꯁꯁꯨ ꯇꯝꯕꯤꯗꯦꯕ ꯑꯟꯇ꯭ꯔꯨꯊꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯅꯣꯏ ꯃꯆꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯅꯪ ꯈꯨꯌꯥꯈꯥꯗ ꯈꯨꯜꯂꯨꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯝꯕꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯐꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯀꯤꯁꯣꯔꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅꯤ ꯂꯩꯅ ꯂꯧꯔꯁꯤ ꯀꯤꯁꯣꯔꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯆꯨꯝꯕ ꯇꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯖꯥꯕꯨ ꯔꯤꯒꯥꯔꯗ ꯇꯧꯒꯅꯦꯕ ꯔꯤꯒꯥꯔꯗꯤ ꯑꯥꯔꯟ ꯇꯧꯒꯗꯧ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯕꯠ ꯀꯤꯁꯣꯔꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯀꯤꯁꯣꯔꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯟꯅ ꯇꯥꯛꯄ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯤꯁꯣꯔꯗꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯤꯁꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯗꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛꯇꯨ ꯃꯥꯡꯉꯅꯦꯕ ꯗꯦꯟ ꯑꯥꯏ ꯋꯤꯜ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯅꯤꯡ ꯌꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯙꯔꯃꯒꯤꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯔꯛꯇ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯨddhist ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯕꯍꯥꯏ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦꯕ ꯋꯤ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯗꯦꯝ ꯑꯦꯟ ꯕꯦꯟ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯁꯤꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯋꯤ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯗꯦꯝ ꯑꯗꯣ 25, 26 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯁꯤꯜꯆꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯤꯅꯔꯤ ꯁꯦꯁꯟ ꯐꯝꯃꯤ 25, 26 ꯄ꯭ꯂꯤꯅꯔꯤ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯒꯗꯧꯔꯤꯁꯤ ꯁꯨꯔꯦ ꯃꯩꯇꯩꯗ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯃꯩꯇꯩ ꯁꯨꯔꯦ ꯅꯣ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯗ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯊꯤꯡ ꯏꯁ ꯅꯪ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯒꯤ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯕꯗꯣ ꯂꯩꯌꯣꯕ ꯅꯪꯅ ꯃꯆꯥꯅꯦꯅ ꯁꯨꯡꯈꯟ ꯈꯟꯒꯅꯣꯕ ꯑꯃꯠꯇꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯤꯁ ꯏज ꯑꯋꯔ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯔꯄꯁꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯔꯤꯒꯦꯟ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯚꯤꯖꯟꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯕꯤꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯨꯝ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯅꯤꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯤꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯇꯔꯥ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯀꯩ ꯊꯣꯛꯏ ꯗ ꯀꯣዝ ꯏꯁ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯝ ꯖꯣꯀꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤ ꯃꯔꯝ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯄꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯄꯤ ꯃꯔꯤꯗꯣ ꯋꯥꯠ ꯏꯁ ꯗꯤꯁ ꯅꯣꯟꯁꯦꯟꯁ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯗ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯂꯦꯀꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯂꯤꯗꯔ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤꯅꯦꯕ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯗꯣꯅꯥꯜꯗ ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯦꯟ ꯃꯤꯇꯩ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯒꯣꯜꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯟꯗ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯗꯤꯐꯤꯀꯜꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯆꯤꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯥꯁꯥ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯋꯥꯈꯜ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯗꯨ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯇꯥ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤna ꯃꯁꯤ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯒꯗꯒꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ It's a fight. Fight that you don't know when you'll win. Okay. Nang kanaw football sa tumda nang karmata goal san khang bang to. But we have to give our best effort. Okay. Aduna aikoina tawdorje aikoina Ben Medic and Imphal declaration mamangi Imphal declaration Imphal Pamba convention aikoina point khara pije point hamna points pai. Aikoi je aikoi gi kanosi angang ngasi ma aikoina hingbada nuaina na bagi damakta ngamna bagi damakta aikoina simple step khar lobo ngamreng si and city yawne ada ahan bada akoina ko yam expensive oiba society ne ko je he bokudi sibo to oiba ko expenditure je family me tha amada lupa lising kundra taleng kundra yam bne average kundra tam tam da khoro si lupa lising fu to weba 10,000 rupees deficit tarne sahi da lupa lakh manga khoro song tam da lakh mari ahum gakta ne income bang doi di masi khoro singje ko yung karma jarma me amjing donation me amjing loyu me amjing masi me amjing number 1 sing the kakta je habe economy is not wrong without economy ki factors je koi pen miti convention ki jo achoba koi ki thought process di yaure kamai dona ana asung ji ana koi khudam moina koi ki maitai jing object revival ha ga sana mai ki achoba kanom lai aina hai sana mai ki kano revival je khu ju yani phai ba but noina hindu gi sanai bu photocopy xerox song kap tho chama to di same experience do ta di kana na ining do no haiba aduna ngasai christian jing na di ngasi changi kangbu je mani adu mo am the experience mo the christian wole mo na tro akona why should we blame someone who converts to christian adu after all maitai ni natra maitai di christian oira bai sakera maitai oira natra aduna masigi thajaba ai maitai ni ko ai salai ai pana christian orga jo ai salai ki masani ko aje kuki khongjai jing ji moi christian orga mai gi salai sagai thadok te dana aduna sigi idea si akoina o yam sangi struggle ni akoi kangi herculean is very complex very issues yamna
complex or difficult job ne, but then we'll give our best effort. Fight must go on hai duni mas da kara man numit tai khoi gi victory du di la ka don ha du di khoi gi mapu man tamam gani du ma khoi gi tohum thok pai thodang du di masai da ama toina punsil la kanda ta tok ta sin ta ora kanda khedna ba leiri mayam si bridge to bunga ma kanda amana magi wa tar kanda amana magi ikai khumnar kanda masigi punuma ki achumba ko ikai khumna du ngasai gi leaders lekis character ju mangra me na ai khoi ji mini ko akoi ji amadagi tati ko khanba ngama kan du ikai khunu la ka da bani hai ta na hujin na tagadi hujikti amana hogala su na hoguli kai no hai bu ai na hogala ro na hoguli kai no ai no hogol ka dong ni habigi sugum bagi kitan complexity me am si yeng ora gadi hoi hujik ban meeting convention na thamiri vision mission sing si am na koi kai ni different koi total change ma por ko ya bagi du gum ba wakhalon di cheli hai ba ta zara ju sagi hercules job amadi oi ga dori du ga message da kani collective oi effort ama changa dori da manipur khatai na na mapa na tari mai te sing si su wakhal tan ba makoi gi contribution makoi gi support makoi gi role sing si su baina nei na dauda nei no da ya da bagi du gum ba lakpagi matang du da ni hai ta last hoi minute ta ma minute akoi ne sum khanjabada chumi adom hangbi da yamna valid oiba point hangi sub chau raba platform ama sibu karam mong da pukhat pidori haiba se innumerable khigi hazels ang pata lakhi ni chumi yam chum bajani akoi ne aina sum khanjabada ai ta sengre was membership yawru ni handak chatlaga silchar ta within 1 or 2 days first thing is akoi equality no class system class system sin akoi mangi use mana akoi guru jonni mana adugi sagini mana adugi sagini upper caste ne no mase koi avoid to du sunga yadre madram sagi punumak loina dharma punumak group punumak loina chakoli sikari guna do everybody is equal yes and akoi gi no classifications in our status mana bamuni mana arkeni mana indhoni mana ada phangudne akoi khoya da phangudamni haigum mose this totally we would like to eradicate my legislation if he is a big let him be big but everybody should be treated equally high something like ya basa wapam ne gi mapu magi mi yeng da di mi oi puni amatani hai humanity hai the universal gi kusumba brotherhood ki thought se amtang akoi gi miam since the invite to ma still to ma chang basida soi so ge pan meeting convention na kari gumba du masak thopa thodang khra lobi rakani hai gi wakhalon asa sima thamjari hai tare yam ngai je ngasi sung ba yamna tangai phadaba lairiba manipur gi hojik laiba yamna luslaba situation se sta sugumba wakhalon pathopi dana kai do ba yage equality kar mai por pa yabage self respect mo kamai regain to de hai ji ba panelist ni thambiram Thaga Pongdok Seri, Tamo Heguzum Nabashama, the Tamo Sonamani. Thank you, Kromjeri. Thaga Pongdok Seri. Well, I see when Matasa at the times of Manipur TOMTV talking point was Jago in a meeting, Tabu kind of I think is very high. Atopa, Topicama, Pudunam, Yango, Tenezage, Adupa, the day, kind of Yatan is